Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano yan? Ano ko na yan, ti? Ninanang mo, anak. Interay-Miti Hospital na atake. Diyos ko. Diyos ko, isalakan niyo, ninanang. Isalakan niyo ko ba? Yung pakamok lang kang kaadagos at si kadmantan ti mga pakamok ni manong mo nga haraw nga dadya Saudi. Hanti rantak kumamat at talagang ti o may agbakasyon ta mailiwakod ka ni nanang. Customer, wananti. Agawin na akong mahalak ti bakasyon ko. Manong name jak pulos pagarupen nga dakastoy nga mapasamak. Naggraduara ko niti college, manong name siyempre kasta unay ati yamyaman ko kininanang. Tababayan kan ko ken titulong ni manong Harold nga adad jay Saudi. Nagamagturpus sa kiti kursok nga accountancy, nerwar ko pa yung manong name iti board ko, nag-apply ti trabaho dita Ilocos ngem awan tinangalakan niya. Nag-apply ti trabaho dito yung Manila, manong name kit iso iti nakastreka. Saan ko kumaidi kayat nga panawan ni nanang manong name ngem kapoy sa Jamet Manila iti pagtrabahuak. Urit ang damat ni auntie ko nak, di auntie Isabel nga kabsat na, manang na, amang kitkita keng kuana. Sa mesa manong name iti panagkitak na salunat ni nanang. Salunat. Kading-karik keng kuana idi ngagbakasyonak paminsan ti makalawas, uno maminsan ti makabulan. Ngem ka po nga ti kinabisik manong. Aging gana lang titawag. Tumawag ka, kumusta kinanang okay met anak? Kasi kamat, kumusta? Ada yung padamag ko, idin manon naming adaan ako iti boyfriend, idi agaram kanyak ni aga, nga kaopisina ak manong. Kalpasan tinem, nga bulan iti panagaram ni aga, manon naming inaklon ko. Kaya pa-check manong naming ipatpatignak ni aga. Pa-check manong naming kat ipatpatag kumat. At adagidi gundaw, idi nga kaslakayatan ni aga adan mapasamak kada kami ngem sangko akinayat, jak impalubos. Kadakil unay, napagyamanag, tadayawan na neta nga desisyon ko, taamok nga salakniban kan salabat metan, dayaw ko. Nadayta kano, ti adad nga, anakariknahan na, iti adad pa nang ipatag na kanya. Awan sarday, iti kaminokasyon mi kininanang, kastamat yung kinimanong adad si Saudi. Ay kastamat yung tinapasamak. Nga talaga kayo kung matagbakasyon. Agbakasyon na ka talaga. Iti kastamat na nakasasaad ni nanang ko. Imbagak na ito yung Bina nga kakasiraakin kayem ko kung kaopisinaak. Katulong bang unay ngayon kakitaan ni nanang mo. Kaya di bagak kini aga. Kasano kabayag mo? Kabayag ko nga. Di bakasyon mo. Yung mga alak di makalawas bakasyon. Kalbasan na. Nagsublikan numit laing. Depende no. Kasano ti kasasad ni nanang ko aga. Awang ka din sa bali amang kita. Basta agawidak, agbakasyonak. Ipahil ko ti makalawas ng bakasyon ko. Sige. Kat sabi ko mga rod. Hanga nakaro ti kasasad nanang mo. Kat sabi ko tulungan na ka mga karkararag, please. Uy, tulungan ka mga karkararag. Sabi ko tasaan nga maapektaran ti relasyon ta, ti kasta na pasamak kininanang mo. Tamom, diyak kaya ti long distance relationship. Aga, iso nga kumanga datat kang kanahin mo naglagipin. Diyak kaya ti long distance relationship. No, anyaman ti kasasad ni nanang mo, kit sa mga mapanawan, diyak lamon. Hindi takit mo sa akin. Igagawid ka nga rin, nagbakasyon ka nga rin. Tapos na di kasta, kat mamon mo anya talaga di sitwasyon kinanang mo. Kat kulitek, sabi ko tagsublikan tumitlahin. Sabi ko
Dito'y tumot lang ti pagtrabaho. Nagbakasyon nga rod manong nemi kat siyempre ti ospital na panak adagos sadyay. Ti makadagas mano. Naka-ICU ni nanan. Diyos ko. Iti kasaritak ti doktor manong nemi. Urayan te nga makariing. Kahit no saan nga makariing. Iti talungal daw. Kaya ka mo, no? Talagang saan nga makalasan. Diyos ko, pangasiyo. Isalakan niyo ko maninanan ko. Isalakan niyo ko Iti ospital manong nemi imaymet si marungkar ni Noli. Ni Noli manong nemi kit bats ko iti high school. Ngam saan nga nag-college. Kinabudno na, edi mapana ko nagtrabaho sa Manila, isot nagluganak ti tricycle na. Kat ko na kanyak. Sabi ko mata sa anak to, makalipat iti lugan mi. Adamadlaw ko idi manong nemi pa nagkursunada ni Noli kanya. Imabayin siguro ang mga ibaga, ang mga aram kanyak, kabata, nagraduara ko niti college. Nagamyaman nakbat ka ni Noli. Ta, oresan ko kabagyan, bats ko lang, kat umay na pa'y kumustain ni nanang ko. Kat ko nana. Maricel, hawag hasmad lang ti panagkararag ta kinabot Diyos. Kat may sakmat mga karkararag. Nasabi ko mata, may spal ni nanang mo. Aging gangayang bagan ti doktor manong nemi makapag nga nakariingan ni nanang. Iso na lang manong ta. Saan nga makapagsaom? Saan nga makabangon? Kagabot adan makalawas manong nemi nyawid ko ni nanang. Kat siyempre, nalpasan tinala ka bakasyon. Manong nemi, imbaga kini auntie nga makitahan na pala basit ni nanang ta, nagsadya Manila. Tabnuan niya. Tabnoy tuloy mo tagtrabaho, kasasad ni nanang mo. Saan auntie? Mapanak mo't lang ag-resign. Tabarbaring ang damot lang sa kabasit nga maalak na separation pay. Ini maamuan ni aga manong naming ag-resign na kanya. Katadaman ni auntie ma. Uno saan? Ano kaya't mo tumulong ang ti sweldo? Ti may sa caregiver nga magkita kininanang mo. Tapos saan ka lang ag-resign? Tapos saan ka lang umadayo? Ulit tagyak kaya't relasyon nga. LDR. I'm sorry. Aga. Ti amok ket maawatan na. Sinot kapatgan? Ha? Sinot na matpateg? Ti trabahom siya? Kaninanang mo. Aga. Asino ti kapatgan. Tingga nang igan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Maricel iti Ilocos Norte. Ito iti umunang entay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti October. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Kakangkanayon nga mangmanggan iti oras ti alas 12:30 hanggang alas 2, Lunes hanggang ti Sabado. Ni manong yu anemi dato Nemi Ruiz. Inaktumit la i-share ti programa ti nga lagip dito yung page ni Paring Ray tapno makompleto yung mamuan no anyat pagtungpalan dito yung pakasalitaan ni Maricel ng inak pinauluan ti kapatgan. Ano nga tat mapasamak? Napatpatig ka di, trabaho, ken ni aga nga boyfriend na, ngam ti inana. Nuda kayo kas pagari ka ti pagsalutsudan. Sinot kapatgan. Ti ina, kaya na yat unot trabaho. Baka ti song batyo. Siyempre, ti trabaho, makasabol kan tot sa bali, ti boyfriend, adan tumat sa bali nga sukat na, ti ina.
dinto pulos masukatan. Kapag mi numadamaki nga agbuiboy ita dito page di paring Ray, paki-share, paki-like, ken kastamaten no sang kapay nga nakapag follow iti page ni paring Ray, paki-follow iti page na. Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook. Kadinton may upload dito yung video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kanang subscribe kay kuma. Di ka di madaman nga buibuya kanyak ni Erlinda Panterosete. Nagramaten kini, sino ba? Aduda takbuibuya. Umtsak lang makita dyan aganda. Padaanan tak papagayam into no madamdama iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi. Agkita tayo tunto no madamdama, kastamaten deto'y idikal man lang into na alas 2, palubos niya po. Ito yung aldaw, kikita ito. Okay, taman na iyak natin sa iti kang karayon nga agi-share iti programa tayo, video tayo. Dito'y page ni paring Ray, ken iti YouTube channel na. Thank you. Kada kayo, gagayim kong kabsat. Okay, kasken ni, sino da? Ni Milet Kaliwliw iti London. Ijong Bakuyag. Jong Bakuyag iti Toronto, Ontario, Canada. Rose Guerrero Soliman iti Hawaii. Norelin Perdido Tamala iti Bahrain. Ni Erlinda Panterosete iti California. Ni Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Belia Pimentel, Josephine Stango, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Gerson Kabugaw iti Nueva Ecija, Adela Manera, Ami Acoba iti Simi Valley, California, Bobby Palada, ni Tarsila Oprido, Tarsila Oprido, ni Abida Norby, ni Irinio Tolentino Jr. iti Bangi, ni Mark Lowy Makadangdang, Teresa Agbayani, Mila Milyare, ni Juicy Chong iti Quezon City, kastamatan ken ni Fe Ragucos Bacani iti Manila. Salamat po kada kayo. Ulitek, akikita tayo tumandamdama ti page nga Dear Manong Nemi para iti Dear Manong Nemi. Salamat for watching.